still and know. Be still and know. Kanjena kudalwane haleluya ngizosomsindisise tubamba ngala uphuthume ngalana for sikubongayo ukuthi uNkulunkulu egcine ekhonzekile amen ngikwade lekho esilindele haleluya sicela nje basiqheleka ngizosomsindisise amen inhliziyo yethu ibikhona lana siyofika kodwa haleluya noma singafica wedwa noma singafica indonga sokusithandaza haleluya siyabonga abazalwane ngithoba ngibingelela umfundisi wethu uBashezi baba umntwana bakusuka babonele bakuthuli mama Thelwa ingazi wami uNkulunkulu uMamzulu umfundisi uShezi ngeNkosi Jesu omama bonke yababingelela ngokukhethekile egameni leNkosi Jesu abasha intombi insizwa haleluya bazalwane ngesikhathi ngicela sihlale emxholweni haleluya haleluya sekwabashezi ufuna sifunde zonke izilimi ngoba siyakhona haleluya ngoba sibabuthule tuyibhaca siyayabhaca khona ngoba usibelana abaswati abakhuluma iswati mbamba siyaswati haleluya uNkulunkulu uyasibusisa isibe neyihluphe nemandleni haleluya haleluya siyabonga uNkulunkulu ngalokho uNkulunkulu oqhubile ingqube evande ongacwasani uzomusisi bazalwane mhlambe kobe singakhuluma ngesihloko namhlanje bese uthi ibandla lisikhungo sikaNkulunkulu le ekhuleka khona ukukhuluma nabantu bakhe inkosi umsindisise ngihleli laphansi bazalwane kusenziwa konke okwenziwayo uNkulunkulu beka lento enhlizweni yami ukuthi ibandla liyifa lakhe amen asike umuntu omeyifa lakhe le investor khona efaka yonke into ongayicabanga kuyona kuba ifa lakhe inkosi umsindisise siyabonga ke bazalwane ukuthi angithi nje namhlanje haleluya ngiphatha kabuhlungu bese ngibona abazalwane sebephuma athi inkonzo kaMata ibe inkinga nenyana kancane haleluya ngoba ngeza nakhona sibuka ijule ezinali kodwa ke manje ke futhi ke ngalana yadingeka lenkonzo ukuthi silalele uNkulunkulu eqondisa impilo yethu inkosi umsindisise izwi laNkulunkulu libaluleke kakhulu siyabonga kakhulu yasimandla ngona what's a powerful word from the Lord from the heart of God sizwile inhliziyo kaNkulunkulu siyabanga umoya senze ukuthinta uNkulunkulu haleluya ukhulumela uNkulunkulu bazalwane ngokomthetho kufanele ngabe sengihlala phansi haleluya yasipha le ndaba yeprogram yasipha le ndaba yeprogram haleluya asase ngizothi sesikhulile umdali sokuwayakhona nokhona nosayaba khona haleluya kodwa ke just ukuhlonipha ke bazalwane haleluya sofunda nje nezwi inkosi umsindisise akuthathi la nje kumeke nje nezwi haleluya kodwa ngiqala usifunda nezwi siyabonga haleluya haleluya what a treasure uNkulunkulu ayibeke kuwena sesibenga manje ngihlalele nawe haleluya haleluya what a worship babsheze lapha yana
mntwana ngazomkhuleka ngentamba Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela ekhaya imidi lobo. Hallelujah. Imidi lobo sonke. Hallelujah. Ngicela sivule Izakha. Isahluko sesithathu. Ngizama ukuthi siphuthume ngesikhathi. Soqala kuverse lokuqala ukuyifundela mina ukuphuthumeka. Soqala kuverse number 12. Hallelujah. Amen. Verse lokuqala sifunda kanje. Ndodana yami ungawukhohlwa umthetho wami. Kepha inhliziyo yakho mayilonde imiyalelo yami. Let's do verse number 2. Khona iyakwenezelwa kuwe izinsuku zeminyaka yokuphila nokuthula. Verse number 2. Ububele neqiniso makungashiyi, makungakushiyi. Kubophele entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Verse number 2. Dumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu. Verse number 5. Thembela kusimakade ngayo yonke inhliziyo yakho. Unganciki kokwakho ukuqonda. Verse number 6. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Verse number 7. Ungazishayi ohlakaniphileyo emehlweni akho. Mesabe usimakade uqhele ebubini. Verse number 8. Lokho kuyakuba impilo emzimbeni wakho nokuhlwanyelwa kwamathambo akho. Verse number 9. Mhloniphe usimakade ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho. Verse number 10. Ukuze izinqolobane zakho ziphuphume ngobuningi bomkhiqizo nezikhamo zakho zichichime iwayini elisha. Verse number 11. Ndodana yami ungakwedeleli ukuyala kukaSimakade, ungakwenyanyi ukusona kwakhe. Verse number 12. Ngokuba uSimakade uyamyala amthandayo njenguyise eyala indodana ayithandayo. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane kunomhlabeleli lona. Ngicela nje ngikucule. Hallelujah. Amen. Soloist. Yedwa. Mhlawumbe khona othandayo wazi yana ngijoyini kodwa angangiphisa ngamdubisi. I think mhlawumbe le keyboard ngangisizayo. Bazofika bass. Naye ngezofika. Naye ngezofika. Yes, I'm getting it. We were for a night in relation to Israel. We were for a night to be born again. We were strangers in relation to God and but now we are the sons of God.
imiyalelo yakhe. Bazalwane uthi akithi namhlanje thina singabantwana singamadodana siyindlalifa zikaNkulunkulu. And uNkulunkulu uthando lwakhe usikhombisa ekusiyaleni asigayide endleleni ukuthi singacezuki ezimisweni zakhe sivile imiyalo yakhe. Inkosi yomsindusise bazalwane thina singabakhethiwe isizwe esingcwele sobupristi. Inkosi yomsindusise asifani nabo bonke abantu. Thina esamukela uJesu angizwe bazalwane, thina esamukela uJesu lithi iBhayibheli okwethu ukuhamba mawuqonde masambe ekukhanyeni ngoba singabantwana bokukhanya asisibo abantwana bobumnyama. Angizwa haleluya bazalwane ngicabangela nje last night ebusuku sengilele ukuthi mina ngizalwe kabili. Haleluya. Oqala ngizalwa ama-biological parents ami uMamkhize benobaba oqala ukuzalwa lokho. Bangikhulisa ngemfundiso zabo. Haleluya. Ngendlela ababengifundisa ngayo. Kodwa uNkulunkulu emuhle. Haleluya. Ngolunye usuku haleluya ngabothi abazali ebengiphiwe bona emhlabeni khona umzali wami engulaphakade okuyena ozobeka umthetho kimi nasemalungwini ami. Haleluya. Ngoba bona mhlawumbe emthethweni ababeyibeke kimi ngakuyengabi nabo eduze kwami kodwa ngiphile ukuthanda kwami ngifesa inhloso zami kodwa losengizelwe ngokwesibili ngokamoya angisenze ngithandayo ngoba unamjalo ngoba sikhothise thuthi nokufa lapho engumhlengi wami noma ngilele uyakafika noma ukuba singizungeze noma ngihamba noma ngicabanga ukhona unami ungumlondolozo umnakekelo wempilo yami. Abazali bami khona laba bebahluleke khona edikweni zami. Inkosi yomsindusisi lo mzali engimtholile noma lo mzali ombulekile lo mzali washiyelwa empilweni yami unginakekele ngakho konke. Haleluya. 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 Andike thanda uvesi ngamathumba bathanda wonke ukuthi anekhona yakwenezela kuwe izinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Bazalwane into engibongayo kulo mzali haleluya ukuthi noma kuvuka endleleni akangibeki mina ngiright usola mina ngilungise lengezanga khona kahle ngilungise ama mistakes ami. Haleluya. Futhi angimsoni ngendlela angiyala ngayo ngoba umtshela iqiniso akambembezi mhlawumbe kweyinkathi abazali benyama amboze akhibiyele bona isimo ukuthi sinjani lona umtshela straight line. Amen. Haleluya. Ububele leqiniso mangasuki ngibophele entameni yami njengabazalwane sebhebenze inhliziyo zethu. Akabe mnandi umzalwane ohlatshwe izwi. Ngoba nasekuhambeni kwakhe akuyona iqathazo kuthi noma izinto ivuka kuvuke izwi alamukela. Haleluya. Kunoma izinto ishintsha kodwa izwi kaThixo ashintsha liguquki imigula phakathi ahlala kuThixo noma amafashini angafika yena ubheka into eyodwa ukuthi uThixo uthini empilweni yakhe. Yazi ize ngikhumbula usisi Alvin manje kuvuka inyembezi enhlizweni yami. Usisi Alvin okuyintombi endala yayikhonza ekhaya. Haleluya. Besikhonza naye ushiye ngonyaka 2023 2024 usisi Alvin. Yazi into engangithanda ngosisi Alvin ongeke umuze eqaqabula kakhulu amalangami kodwa lento weyiphile hamba kuthi noma eyisho polite but athi ngibonga into yokuthi ngahlulwa yizwi into engafulwa yizwa ngiyeza. Ngithanda ufakazi bakho usisi Alvin methene kwathi selotshone ngenkomo ezo8 elotshene
uhlelelela umshado khona le ndaweni nakhe akubo lapho kashaka Amen. uthi selotsholiwe wathola ivangeli haleluya Amen. wathola ivangeli kwashiyela uJesu ophilayo uqoqa khonyaba indida qala ngathi zolotsholwa wathi bamncane wakhe etshela abakhonga babezolobola uthi umkhwela ngeke evakasheleke lekhaya engakholwa ithi kwabaxaka bonke lo mkhwela ngavakashe elobonile umkhwenyana uthi kwahamba ngesikhathi wathola intoni uJesu umethola uJesu wathi ngisaqhubeki nomgano lento ayimukela ngaphakathi athi no uze wagugela kubo ehola ipension sisalibina lapha kubo eyithungela engacela imali kumuntu engandliwa imali yandoda kodwa isandla zakhe izinto kade zenza le ebandleni sisalibina wena ngesisalibina sithi sifika la mesokhonza haleluya kuyisehlobo lini izulu sifike sebushiwe la ufuna abafana bazosika utshani lekuzohamba khona abazalwane mezinto uyenza ngokukhuleka enhlizweni akacela akamemezeli nokuthi ngathi ngihlala uthi ngihlala ayifake endlini yenkonzo inkosi yokusinkosisa amen haleluya haleluya amen ngabe inhliziyo yami ngathi Nkosi wena uyazi engangena haleluya mewu Christmas haleluya ku December time haleluya ngiyacela bazothi senze appreciation yomfundisi haleluya don't make all inkonzo don't make phela inkonzo mfundisi ubamba la envelope bazothi ayivula envelope no 1.5 1500 amen thola unyaka onke ababa besilisa babanikeza ama envelope ngiyacabanga ama envelope ayingenayo imali engaphansi kwa 500 rands we prioritize izinto zikaNkulunkulu haleluya kula nama seat cover abanikela ebandleni decoration wathi mfundisi nanga ama seat cover haleluya awubona isidingo ebandleni wenza esidingweni amen haleluya amen angisho ukuthi bazalwane ngimthandela ubisi lwakhe khona ngimthandela ukulalela izwi likaNkulunkulu wethi yena bese ngihlulwe izwi likaNkulunkulu singasekho enyinto ngenza lokhu uNkulunkulu akusho athi noma bebiza umnikelo lamaphambili athi angicini ukunikela mhlawumbe ngizimali emgoqweni ukhona omunye onesidingo ngiba kubona ukuthi ngamnikeza isi haleluya izwi yena laphila inkosi omsinkosisa kuhleke ngokuba ngabanye ngamuntu abanye abazalwane nomzalwane labamazi ngabe mhlawumbe kube ikweyindawo ngabe kuthiwa mhlawumbe ngikhuluma creator icrafter istory haleluya amen limpikisa bazalwane mengisho ngekona amen said amen mengisho ngikona amen haleluya ngathi ngifakwa yini lo lapho endabeni yasesibalibini kodwa uthi ngiyamkhumbula kakhulu lezi insuku enye into engenze ngimkhumbule kakhulu haleluya ezinye zezinto ngiyigcine bazalwane khona isikhathi seCovid nami iCovid yakangibamba Yosis Alvin iCovid yambamba wayesibhedlela wahlala kakhulu esibhedlela bese kuye esibhedlela uyamfonela ngomuntu uthi unjani mfundisi ngithi ngiyaphila sisi wena unjani ngangibiza ngosisibhedlela athi hayi ngiyaphila mfundisi sacela ungicheckele mfundisi ma records uthena amathasi cleaning kwakhokha ngingaphazamiseka ngoba ngisesibhedlela kukhona izinto engizenza yabo engathuli nje ungayiboni envelope yakhe athi mfundisi ngisakha kodwa lento qhamuka khona ngizovela ngathi ngisacheck ama records umsisali cleaning ukuthaitha lo phela ya record amathaitha akho mengena aya record amen bathi into ngumfundisa angiqondile ukuthi ngifuna amathaitha bazalo awebandla bekidingo zebandla yabo bengibheka ama envelopes ama records ngithatha amathamboni sisalivini isikhathi eside kangaka bengathathi isikhathi eside kangaka phinde ngifonele ngimfundisi sengibonile sengitholile la ngibhala khona uhambisana nalento engiyibonile mfundisi
ngicela mawuza ngalana noma kukhona uza ngala khona envelope angifuni imali ngize ngiyona imali kaNkulunkulu afuna ukudlalela imali kaNkulunkulu adluleni ke sisalbi lithi iBhayibheli ke ene ukuze uthola umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu haleluya ilo kade ngichaza yenza kahle hamba kahle kholwa kahle kumele ulibala yonke into yakho nakukhola izinto zakhe ezicashile njengomzalwane thembela kusimakade ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki qokwakhe uqoqa amen akephe inkingi umzalwane unike eqondeni kwakhe ngoba kuthi mevuka izinto uvuke upelepele uqokweni izinto kade isebenzisa ngakabo umzalwane amathemba akhe akudala kanti lethi ithemba lisedolweni amen Jesus hallelujah isasiguqweni sakho hallelujah sinjani iguqo zenu zenile noma iqothukile hallelujah amen zenile noma iqothukile isiguqo sakho mzalwane wami mesenile sisho ukuthi ena awusihambeli njalo mesiqothukile kusho ukuthi ena hallelujah amen phela esiguqweni la ukhuluma khona noNkulunkulu ila utshela khona uNkulunkulu inkinga yakho ungatshela abantu inkinga yakho uNkulunkulu angelelele okhala khona uNkulunkulu bekunesidingo sokukhala ohleka noNkulunkulu khona uxoxe naye ngoba ungumngani wakho hallelujah hallelujah amen hallelujah abantu abazakade beneyiguqu ngathi bayahlala ubona izinto zabo bezenza uNkulunkulu beyihendisha ama-meters abo kodwa ngithi akuvuka abazalwana abanjalo ebandleni amen ezokusalela noma kwama-convention isibuzwe sebubula ngabo-one nasema-toilet ebambene noThixo livukele ebandla limjoyine hlangene bavuka indaba nento jokade sathi la waqala wathi yokhuleka uzenza ikholo elikhulu uzenza ngcono usho abazalwane abasindisile bazalwane lithi iBhayibheli ene asifuneni uNkulunkulu eselutholakala simbize seseduze amen singambiza kanjani uma soqhelelana nomkhuleko impilo yethu isesandleni sikaNkulunkulu impilo yethu isemkhulekweni kaNkulunkulu lithi iBhayibheli indlebe kaNkulunkulu isendebeni zabalilayo amen wena ungalini uNkulunkulu hayi bazalwane njingabe yazi uNkulunkulu indlebe ya haleluya akazizwi lakho inkosi omsimbusise lento idinga wena wedwa idinga group inkosi omsimbusise ile wena bajulele kanti awulele ubambene noThixo njengoJakobe haleluya Jesus kubekhona izinto abazobona usushintshile kuzona kanti uNkulunkulu ukhulume kuwena usemkhulekweni ungalikoze kukhulume ebandleni hallelujah amen isikhathi sokufuna uNkulunkulu izinto zinakele uma ujabuka nemhlabeni bazalwane kudinga umuntu noNkulunkulu wakhe ukuthi uhlele ukuthi wamukelane inkosi omsimbuse ziningi nemfundiso zamadimoni esixwayiswe ngazo eziningi kaNkulunkulu bazalwane bawuthi yavula bawuTikTok every time dick and have umthola eshinto ayicabangayo engathi ukume egameni lokushumayela Ebi namadimoni angesikhathi awezeshumayela uzothatha zonke izinto ezishiyene amadimoni uzapha empilweni yakho ungahlali noNkulunkulu ungahlali kaNkulunkulu invitela Thixo mhlobo wami uhlala noNkulunkulu jwayelana noNkulunkulu usho njalo uJobe uthi jwayelana naye inkosi omsimbusisi kusho indoda sebuzi akuthiwa izinto ziyehlela yahlala noNkulunkulu wabonakala uNkulunkulu endleleni yakhe elithi iBhayibheli mofuna uJobe 42 ichapter yokuqala ithi ekugcineni uJobe izinto zakhe zabuye seziphinda-phindiwe ibine isikhumba sasesinakele sithula amathumbu kwabe sathi isikhumba sengane encane amen uyabuyisela noNkulunkulu even leminyaka edliwe isibonyana amen
Hallelujah. Hallelujah. Why wamkhelela kangaka? Sathana uyazi ukuthi alizobenefita into mosondela uNkulunkulu. Akubone ngathi kumqanza. Mangovuka ngo-12 ngathi uyahlanya. Uzoba ngumsile ekhulishayile phansi lento. Uzwa noma ukhulumela phansi uNkulunkulu. Uthi egameni likaJesu sengele baba ngiyabonga. Usho lokho ufuna ukuthi uthulele inhliziyo yana. Kwakwadideka nomkristo oyehlele ethembeleni. Ngoba uthulele inhliziyo yakhe uNkulunkulu. Yakhe inhliziyo ithulula kuba wena. Kubangani bakho ngithi semuva nesyllabus masenjalo nangu umhlobo wethu weqiniso onazo zonke impendulo oKristu Jesu umuntu owehlela thina wasosiza inkosi yomusindisisi. Hallelujah. As long abo nokuhamba kwakho uzokutshela uthi ngathi la usasileka la ukhuleke la Nkosi ngisize la ngoba uyazazi wena ungasho lishiyelwa ngami. Amen. Qondisa inyawo zakho. Hallelujah. Ubona bazalwane sinebandla noma sinabazalwane abanenkinga that much. Yabo mase sibiza isiguqo lesithi abafuna ukuthandazela. Hallelujah. Mhlawumbe ingavumbuka yonke bazofuna ukuthandazela. Yes. UNkulunkulu zama sibomu sikasiyake nje lelo thuma lokuthandazela. Abanye bazothatha hayi ekhaya khamba izinto phezulu kwezinto. Ugijima izinto egcekeni ukhona umzalwane. Yipi action oyithatha abegijima into endleleni egcekeni kwakho. Uyalala bazokubulala uzofa phela. Awubumbula ukuthi ngegama likaJesu. Amadimoni asusherishe lika. Amadimoni njengenza wena wrong. Amadimoni khona umkapha lomuzi. Amadimoni khona umlilo. Ubotha nobuya ngekusasa. Hallelujah. Mamfela. Sike saphica amadimoni edlangile lapha esikoleni eGqeyi. Hallelujah. Bekonfuzekile. Eyishaya ingane beyithela ngamanzi. Hallelujah. Basho ukuthi lesikufundile kuKristu thina sokwenza bona. Sama salila. Uthi akedlule session abenze ngendlela yabo. Kwavuka amazwi kuElijah ukuthi enzani laqala umnikelo wenu. Amen. Mina owongizowenza ekuchitheni. Amen. Azangimina uShemkhulu. Senze njani mekunje ngathi mina athisha omkhulu. Ngathi seku-enough now. Awubatshela mhlawumbe bahlale phansi abazali. Bayeke lento abayenzayo manje. Sekumazi flow phansi, ukhiwa amazi project yakhulela. Amen. Kujaya. Hallelujah. Bazithwa sinofuna nesibani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Asebazalwane sasamba nawo. Ayisidumiseni sonke. Baqala badumisa sonke endlini, Amen. Saqala scream ezini. Hallelujah. Amen. I-attention yathi kulo screamer yasiyekuyena. Asimbeki lazandla babuzuthi ngegama likaJesu. Wena demon. Hallelujah. Ashiya amadimoni balibheka iqweba amahlingane. Inkosi yomusindisisi. Amen. Angisho kwawithina kodwa uNkulunkulu wethu ahlonipha. Amen. Lo uNkulunkulu uyena lo ngahlonipha ekhaya lakho. Wena wazi izinto ezingahambi right. Awutshele lo uNkulunkulu wakho alungisele inkinga. Hallelujah. Amen. Jesus. Sama bendongizwa ngoba bengiphuma ku-TV. Ngithi umpostoli nene mina. Inkinga bese mina. Sabeli inkinga zakhe. Bakafika ngo-2000 rand. Benzoza lekanya. Yebo. Angisho barona bezinjalo. Kodwa ikhona indlela engasizakala ngayo rather than no 2000 rand concession fee. Khona uJesu. Awenza izinto wrong zibe right. Afixa izinto engafixekile. Akala izinto ezinhle empilweni. Awuyisela izinto esimweni. Hallelujah. Hallelujah. Uthulelele abayokhuleka ngithi. Amen lenkosi bayokusindiswa.
okusho umbhalo ukholwe lokhu enye into eshaya yomzalwane wami noma uthandaza ukholwa awuyithembi lento uyayenza ngoba ugcina igala yawumtshela uma umzalwane usindisiwe ukuthi 2 minutes usuphelile uma uthandaza usu-right kuthi kube ne-closet yakho lozokuthi noma awukhuluma noNkulunkulu kuthi uyakwazi vele ufuna kusho wena uyikhonfesele wena ngomlomo wakho nala ungenzi khona kahle Hallelujah. Hallelujah. I saw this podcast. I saw any prophetic revivals. Sizosebenza umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi uyazibonakalise. Kwabakholwayo egameni lenkosi ethu Jesu. Kube noshintsho empilweni zabo. Kube noshintsho emakhaya abo. Ngoba uNkulunkulu oqala izinto ezintsha empilweni. Hallelujah. Yes. So he touched me. Oh, I don't touch my soul. Bese khona kwenzeka ukumangalisayo empilweni yami. Impilo yami ayifana ngifane laqala. Yini ngomngelo uJesu wafana naqala ukuthi wawesile ungaqala. Wanjani lo Jesu wenza ukuthi ube wesi? Ube stable, ube nenhlalo, ube ngawatshelwa. Uyithwale uyikho konke. Hallelujah. No Jesu uqoba inhliziyo, ube nenhliziyo yomntwana. Uyithobe, ube nothando, ube mnene. Ulalele. Hallelujah. Oh Jesus. Ithi iBhayibheli liyasitshela bazalwane uSolomon la uthene mazise yena ezindleleni zonke zakho. Yeah. Uyaqondisa imkhongo yakho. Hallelujah. Even your closer. Usukhetha izinto lo ngathi baba problem. Even your closer. Even your thenga ingubo. Mazise. Avoid nalezi ingubo ozokhishwa go back door. Twaqoka ingubo embili usho lana khona la usezibeni. Yaseke blessing empilweni yakho. Usaqoka lezi ingubo okubela sesitolo uyintshontshile. Uzodumisa ngazi impupha. Hallelujah. Yakho lempupu naleli rasi ngekukhokhela ngezo 50 rand udlala cash esitolo uyodla intoni umzalwane indlela onemali ukuafforda bazalwane uzothanda ukuthini uNkulunkulu usathanda uzomangalela athi uma musibuke leli rasi aliphakayi futhi ethandaza leli rasi alikho right kuphume ngobhekto asibona abantu bezinto zabhekto thina. Hallelujah. Uma uno 200 rand over the law closer, there's a 200 rand phela khona. Yabona siqaleke usitshala ngisho emzini wakho. Izingane zakho zizoba wesike zona. Hallelujah. Una ngimthandayo mina oyikhalela athi awungiphi discount. Yeah. Ngiphi discount ngale mali. India, I appeal for I there also increase in top of the week being a bus. Who must go to Suhaba? They are correct on Sven. Ukulukula Gashi. No banana don't change. Una let them pagiwe. Una let them as I get the rights. I prefer to give them a blue amabili. Kuba namabhulu 15 kwa umntshontsho. I prefer ngibe neshirt amabili. Kuba namashirt awu50 kodwa engatholakalanga ngendlela efanelekile. Singabhalansanga istock manje istock taking esitolo. Yazisa uJehova. Mazisa uJehova. Ngishothe ngimoto yazisa uJehova. Mazisa. Kushisa mazisa indlela zakho. Uyamsebenzisa, uyazi umsebenzisi mazisa. Ususebenza mazisa. Sengikhona Nkosi. Osukwini ngobele konke iba nawo. Yabona izinto uma ucela uNkulunkulu
noma singahamba isimuthi sohamba smooth. Amen. Hallelujah. Ungashayi ohlakaniphile emehlweni akho verse number 7. Mesaba usibangaki uqhele ebubini. Ubuyile esidade ngizisho zonke ke. Let's distance. Hallelujah. Uthe omnumzalwane noma nimlalelile indasiphi bazalwane fakaza ePinetown etshela iminyama, Ngilale sipho minister ngiyakwazi ukulalela umzalwane, ngidigest into ayishile. Uthene into esimnandi ngayo. Uma sithole lo Jesu, noma ubona likhona ithuba lokuthatha into emsebenzini ungaphuma nayo. Thina sakwenzi lokho. Ngilisho igama lakhe. Hallelujah. Amen. Thola ngigcwele impango mhlawumbe noma sekamerweni lakhe izinto zomtshontsho. Ulinde ukuthi uNkulunkulu uzokusebenzisa uzophuma ngawo. Uzosenzela nje wena ukuba umsonto osindisiwe. Nothi hallelujah amzalwane uNkulunkulu ohamba noNkulunkulu. Amen. Kwelinye ibandla engangakhonza kulona. Kwakuba nemvuselelo kwaMzulu, mhlawumbe imvuselelo esonto lonke kulandwa umbangeli wakhona ebandleni, awubazi nesiphiwo sokuvangela, avangela isonto lonke evangela abazalwane, bebandla enkonzweni ezikhona. Amen. Bese kuthi mhlambe bese ngisandini sithi kade khona umbangeli kade khona isonto lonke. Abuyisele enkosini abanezinto zomtshontsho ababethola emahhotela besebenza khona imfoloko amashidi sengizokubheka Zulu namashidi asehotela yonke inkomishi ihlalo ibhale mhlambe obani nezitolo zamehlo Ospeseva. So ospeseva like asekule optician. Bazalwane. Bazalwane. Hallelujah. Kuthiwa zonke lezo zinto ezitholakala ngo-back door azibuyiswe. Abathintekile kodwa enhliziyweni. Yazi Thixo bawenze kantoni? Babeyibuyisa abazalwane. Buyisa imfoloko imese. Othekade. Amaplate. Uthenga upetrol ayoshiswa lezinto. Kuba khona into engidlala ukuthi ikhona phela le ndawo lezayintshontsho ekhona lezi indaba ezingaphindiswa khona. Lo mzalwane athola isigwebo sakhe bekufanele athola isigwebo. Uyishisa angisho against nakho. Kodwa ngangabona ukuyenza isolution inkosi yomsebenzisi. Mhlawumbe engiqonda ukusho ukuthi asipheleni ebini bezabazalwane. Asingafani nezwe. Abangathi sithi sisabazalwane emsebenzini nebedoda nathi siyadoda kanye nabo. Mebekhlokhelana siyakhlokhelana nathi ngizofika late ongiklokhela abakhlokhayo emsebenzini. Angizokuzwa ungigcwalisela iregister. Ibe sibonelo ngenkombo nangenhlanzeko wabakholwayo nabangakholwa. Amen. Khona abantu ngekubatshele ngoJesu kwawensinshi. Basoza ngimdingi noJesu menje kanti ubehluko kuwena. UJesu akafike kube nomehluko empilweni yomuntu. Angazi lecube lecube Cha mzalwane phumelo badla imisebenzi yabona bali angisemncane kakhulu kodwa into isho njalo sicacile isiphumelo olubala. Hallelujah. Amen. Angafiki abantu begqekeze kama Mdlamini bazodayisa into kama Musibili. Abadayisi labantu bephethe iTV wena uyayithenga. Afundele ukuthenga etolo noma kubize etolo. Ngoba kusasa bazoyilana. Isheme njalo isilandwa namapholisa esithengile. So mama, sorry mlingani wami mlinganisi. Ngithi njalo. Ngenza isibonelo. Lo muntu othenga emasele la kebekhala mantshontshelwe yena. Thanda izinto ezicheap
izinto ezibhekdo ngobusikazi la yabona abafana bahamba ngenyawo abangagezi bangayithatha iTV bazenza ama TV wena wathenga nje uyikholwa uthanda izinto ezifast uthi umzalwane usibani unezinto kwenzekala enkambini eyigcwele impanga lapho kwathiwa abafika enkambini bangaphanga ukuthiza bothatha ukuthiza bona basithathela bona uNkulunkulu athi wabenze njani lapho baphanisha baleke ulaka likaNkulunkulu kuphela ebini amen mhloniphi usimakade ngempahla yakho nangolibo lwakho lwazo zonke izinto zakho ukhulumile ngale nto babuthu uhloniphi usimakade uhloniphi umfundisi ulethe ukufanele endlini kaJehova haleluya awunyuli lo mncane awusefi haleluya amen bazalwane besikhulume iqiniso sikhona uNkulunkulu liqala isonto uyayibeka ifika yomnikelo emalini osukunayo okufanele unikela ngayo bese usathana ufika kushumayeze ukuqhubeka kwesonto ishukele ngathi usunciphile nosawoti uprioritize izidingo zakho uNkulunkulu uzokubukela uNkulunkulu ubona konke enhlizweni yakho akukho ngokufihlela uNkulunkulu konke kusolibala emehlweni kaNkulunkulu akinalo mfalokazi okwathi unikele kakhulu ngithi unikele ngamalini yena amafading amabili ukuna babenikele ngemali enkulu ngamafading uJesu wakusho motivate leso statement ukuthi ushiswa yini lokho uthathe konke abeyinakhe bezophila ngakho wakilethe izinto kaJehova amen haleluya amen ingxolele ngesikhathi uchacha ukuze izingqolobane zakho yes mawufuna ukuphuma ingqolobane zakho ufuna njani ngobuningi bomkhiqizo nezikhamu zakho zichichime iwine elisha enza lokho ngasenje uhloniphe uJehova ulethe okufanele kuJehova bazalwane lokho labantu abafana laba beyothi ngithi amadodana kaAdama ngithi amadodana kaSeth Kayini Abele ithi iBhayibheli bahambisa iminikelo lo owayenakho Kayini wayinjani wetshalile engumlimi uAbel eyinyana efuyile lithi ene efubeni yakhe wathatha lezi eyiqwebizelayo eyikhuphaliswe wawunikela ngazo wakwenza umhlatshelo ethempelini noma ethabanakeleni kaNkulunkulu uNkulunkulu wambusisa lo owetshala ama-fruits wabheka lama fruits lawa adliwe yinyoni lawa ngeke adayiseke lo mtwamili si Jama ngani 10 grade mawubeke ama grade u-first grade wasibekela yena uNkulunkulu angawunaka umnikelo wakhe kodwa izinto zakhe uNkulunkulu angakayinake ngenxa ye-attitude owenza ngayo indlela owenza ngayo wena hallelujah hallelujah let me clarify these points clearly bazalwane kakhulukazi semazingeni angafani empilo semazingeni angafani emsebenzi haleluya amen ezingeni uNkulunkulu akubeke kulona nikela accordingly kwezinga uNkulunkulu akubeke kulona amen asimusu ukwenza kube inoma ukunikela ngo5 rand angisho ukuthi ngiyaba criticize ngo5 rand or 10 rand kodwa mawubheseke kakhulu wena haleluya haleluya wenza nje ukubusiseka kwakho musosidimo uthaphambi kwaNkulunkulu uzibeke elevelini ama-tens ekubeni use levelini ama-hundreds akikusho thina mesibisi kunikele mawuthembeke komncane naye uzothembeka uzothembeka kukhulu haleluya sengisho mawufuna izinqolobane zakho yichichime iwayini elisha izinto ezinkulu inkosi yomsembusisi amen mhloniphi usimakade nangolibo besithelo zakho lokho libe lethelo ke inkosi yomsembusisi bese ngikhulumela ngedwa nje la okay lokho libe lethelo bazalwane ashongo
Akekho umzalwane ungabusise mhlawumbe uphe umuntu 10 rand. Khona 1 rand wetithe lapha ya. Yeah. Uphe umuntu 1 rand khona 10 cent wetithe lapha. Okanye mhlawumbe udayise iprofit yakho kubu 20 rand khona 2 rand wetithe. Amen. 10% angithi 10%. Ayizothi mina ngibona babushezi mhlambe ethatha ngo10 rand nami ngizothatha ngo10 rand. Mina mayengibusiseke ngaphezulu kwababushezi mhlambe ngathatha ngo500 chana ngithathe ngo500. Yeah. I acknowledge ngibonge uNkulunkulu okuyena umsebenzi angivile